Praški hrad. Popeli smo se sa druge strane Vltave. I sada da obiđemo i ovo uzvišenje. Staro, prastaro, ali veoma lepo. Statue kao i obično, ali ovdje imamo i vojnike koji čuvaju. Evo kako je to lepo uređeno. Inače ovaj ceo trg, vidite kako izgleda. Da se vratimo mi da vidimo ovo koje. TGM. Ova zgrada. A iza, sa druge strane Vltave, trag. Vidite kako se vidi u daljini. Evo da snimimo i odatle dok smo još tu. Ko zna gdje će nas put nanesti. Iz ovog ugla. Tak. Kakvo zubato sunce. Pogledajte sad ovaj trg veliki. Vidimo što nas predstavlja ova zgrada. I ove ovde. Es. Predivno. Schwarzenberška palata. Slično kao dole što smo vidjeli i ovdje. Rimska statua. Kako to izgleda. Zaista lepo. Nisam se pokajao što sam došao. I kao i svaka zgrada, prepuna statua. Idemo u Praški zamak. I Praški zamak. Sveti Petar i Sveti Pavle. Pavle i Petar. I zaista impozantno. Puno turista. Nemamo vremena da ulazimo. Ajmo da snimimo ove ornamente. Možda i tamo odemo. Kako je to samo skockano. Vidite li ovu građevinu? Katedralu. Pa ne mogu je uhvatiti koliko je velika. Dalje ću se maksimalno koliko mogu. Ali ne može. Vidimo ovdje preko puta. Stari hrad. To jest Praški hrad. Statue. Idemo i sata ima. Valjda se može proći ovamo. Iz 1396. katedrala Svetog Vita. Ja bih rekao Svetog Vida.
Čitao sam da se zvala Svetog Vida. Sveti Vid je bio bog Slovena, a 1997. je prekrštena u Svetog Vaclava i Vojteha. Koliko se ja sećam. Svako ima svoj put. Izašli smo iz dvorišta katedrale. Evo je ona sa druge strane. Neki drugi trg smo došli. Svetog Đorđa. Ajmo. Zidine Praškog hrada. Tamo reka Vltava. I da se mi vraćamo polagano. Smrzli mi se prsti, nego da bacimo pogled i ovde. Preko zidina. Evo pogled na Prag. Sa visine. Idemo mi nazad. Evo, pozdrav. Ya nada, Jaime.